Juana Nano pay my chance ewa attention TV adofone ahwefo nyina mo bibia good morning eba attention TV eba na attention TV there yes we inspire you more enti ahobrase ne ni di ma mesrewa wa pie me so de enne ne de di kan wa pie me so subscribe na like ye programs ni ma se ne be ya adwuma no ebe koso kama ewo court ye court dia na chese ye de ni echi mu ewo Accra High Court na me no eka sei papa wanya ifie edunum mienu 52 years or ye still bender na say oma eja usidan a ombehwe na de na mo de hihye mo no matimi akeka kansie ni eda ma na eda no matimi ayire ye fe no Kwadwo Sinagbe Sinagbe na me no ka sei watwitwa eye Zinto Oliver ewo eye community 14 annex la shibi honoma na ni nyina ene se Zinto ede koda court se anasa asem ne koda posifo na Zinto ekiremu se mebusum de toso eye du ewo mfempimienu ene do no enumi na se 10th May 2025 ya abrana abo enwumre no du apa ho sima eduasa 10:30 enwumre pa ene jana wonam mantwemu aya wo konifia na no ene wo hu se Kwadwo fra no se wonyina wo no se mimi gina wa yeden ti wo hu se asa Kwadwo ni a wode fra ne dia wa ye no hu die wonya no boni a wo bedi ne pa ene ne mrika tentetete wo ye se wo twemrika Kwadwo to hye no so ne se brantime na som ne chese ne nsa ho nyina ne tire ho ye hwe ne mama so pa ho ama ye ana o che ne tire mienu na o wo mienu wo pemu asifom eti we evidence amono ko kire court won ne wa asem ama wo de aye de yen komprekwen one ne wa asem dada ana se bia waje ne girl bi won se boys we so de o abetire kama na girls ne pe no won bia na waje ne girl bi ana se sika bi ho man so sika so timi masa ne ma we sisi de ne ko ba ya Zinto ye twitwa ni obo bi ni nyina ya oba chacha comedy mekaye medi bet na arawusam ni se Zinto wo 60 years papa ya ahwenui 60 years don't we 60 years Zinto no so unza oye dwumadenti 60 years me body ti se be ma 45 carpenter ni enna eni Kwadwo Sinagbe enso ewo 53 years 53 years ena baba wa ye ko ne ho enkrantatwe abamu ewo 33 years 33 years na se sister no 33 film abanya ti 27 say ade ani mu oden so asa na tie enti ne aya ne de enkografo mienu amu ko abaya na bema na ade ani ye ne de anankasa ene Kwadwo se wonne ababa wa natena be 4 months omatna na Kwadwo bono Kwadwo tese o ma na aduane ni wo moa no ena watu afifie na watu na okonya baabi tena na Kwadwo aba ho na obema won ni we riam wo so wo wonnim na ado han ukios kura be ma ababa wa no ade ayew obeba be bo hanyan wo ho ne ya pam ababa wa ne de afiri ho obaba be bo hanyan ena okohia Zinto na Zinto nso hwe na beti a wo ye negaman Zinto beti na waje ababa wa no ne neti na mo twempena kama na no na Kwadwo koma Zinto won no sebra won samfo na odi wo o mother side ntimi fa ma me ababa wa me ne net me na metwi te say machine me na na so so ja no ana jani de o mo jai but Kwadwo se onu nya ababa wa because wa boka Kwadwo issue nyina ne say wani ababa wa ne tena wo hwa ababa wa ntu aboka eka di aba chire no enti eka na wabo no wo se onte ne kan so nwie ama de nso be ya wo se aboka no bia be fa kodidie obra na den oyo but enkodu sa brewe enkodu se betwitwa enti Zinto nam kwan so ne nadamfo ena ohia no bra gina ho no se minyina ho nye den obi akurankra ante minyina ho wo bedo anansa wo kwafo ma minkogya gina ho no nso so onyina sanse okrankrantен ene se wotwen ya bew ene na beti no waji baako ni tese wo hwe ne nsem no ba court papa no nyame na age no
zinto nyame na agye no bobi we kura ewu ekuro na ewu se de aye hwe die oye so otwa ne tiri mu no ode ne nsa gye dade no enti ne nsa na gye dade no kura na asi na pampa mu a wine ne tiri mu saa no na enye saa de a anka nti wo hwe ne nsam a mark no wa wine ne nsa why otwe dade ne fa ne nsam ti ne nsam yenu ne de obi kan sa ye bibia wo hokra na ese ya rehosam na aseresam ne so ba court no ene ebisa ne se bra kwadwo ne waye eye ose me nye hwe ose onye hwe ena court se ene ma remando na watwe me no kwana kodem na ye piesi abonten no wogira wa no bisa investigator ne prosecutor ne se enti prison ye se me nkoda ho ahe ena na who court them my bisa so different na di bim na wo se wo nya ehwe no who pleaded not guilty now person and no see there be o man ti ase na me person me ka che court nse ma ya de no ento ama me nko prison enti yansa ya chi ne nko kan che court ne se won no ya de ni nti on fa ne nkotum ene ye se ne o de kodem bra ti se court nso asori nti ji se 2 weeks nti menim se next 2 weeks oba be plead guilty na say ya sentencing also want ya say obeso ye adwuma no so na aya no monka kasa nipa ne beti ata ye bisa ne kasa obeka o se obeka brofo anase broken english ene yes on choose baako wonye Ghana ni sana eno dia on so bi ba court so ase beti mai suru nti na im say twi ni sedanye kasa mi no yes onyi baako nti kasa no obe oyi ya no pe ene ye kire ni mu okay and I still now so want to and no so one bio I say I'm guilty and I'm not guilty me di for and abem no crofo nti ase me da so